දැන් අලන් මෙන් හම මේ දුවස්වරකි වරක්ගෙන හම මේ කොලෙජ් යුනිවර්සිටි තකුගේ මේ කෝස්තන් යුලන් කොෆවා දුවස්වර දැන් එම මියදු අලුමෙන් බලාලානි විලා කොලෙජ්ගේ හම මේ කෝස්තක්ගේ තෙරෙන් අම ස්කූල් of psychology and councelling ගේ මේ දැන් මියන් ෆෙෂේ හම සෙමිස්ටර් මේ යුලන් කොල්ලා ෆරි කෝස්තක ගොලේ ගොතුම් වාහක දක්කානි මේක මා ගොලේ ගොතුම් මාලුමාත් දෙවම අල්මනා එකීක මේ බෑර වඩන්නවනි head of school Dr. Aishath Nasheedha program ke farat waram marhaba engeta kinata alhamdulillah hamra eden mi psychology yaki mihar hama mi wara mashhur wa mununa wara kudinge meduga wara hama maqbul wa munganna mi daira ke mi fahaga kurwen kinata mi kon kahala costa ke to mi tibe from holwala arme school of psychology and counselling de me podu mi e program kama de me har war gina duswefa armege ane mi run kurata हमको मी सेमेस्टर के रन करा एक प्रोग्राम की बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी दे मी प्रोग्राम की दें हम बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम है दे मी दें साइकोलॉजी के मी फार्मा करे फिंगो तो वे जब मी प्रोग्राम का दें वारे गिना हम साइकोलॉजी के गिना फील्ड तक देवे गो तो मगफाई वे फाउंड ए महुरी हा दायरा एक कोंबे साइकोलॉजी के दिवार फुड़ा दायरा है मेन अने कति नहीं बुनेंजा मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर दें साइकोलॉजी का नहीं किया वाणी किए दें हम कोम्मे आहारक विस्वर फार्मा पुरे फुन्नानी प्रोग्रेशन एक गोता मी हर मिसाल का बुनेंजा फर्स्ट ईयर के तंकोले easy subjects or if gote मी प्रोग्रेशन है दे फाइनल ईयर गिना ने रिसर्च प्रोजेक्ट है वेस्टिंग मैं गीतुरन साइकोलॉजी का असलो अळवणे मी बोड फा कोल्लाने मी अने खुदिंग असु मी प्रोग्राम हेदीमा वर्गिन कंते तक लोहुळु वेदें अनिका मी मिहुना कुं ओले 10 वुमा मी कहाला कंकम वर खुदिंगे फरातुं अळमण लिफर मी फीडबैक मी दे अळमे आमिल बुनाय छवेस्नो हम वर्गिन खुदिंग वर लाइफ चेंजिंग अनिका सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ अवेयरनेस आमिल कविस्ति मन्ने की काको कमिस्तास वे सो साइकोलॉजी प्रोग्राम के हमें कनी वजीफा की फुर्सत ये चनुने एकम कामिल सेल्फ बिल्ड कुरम विस वर बोर्ड फुर्सत दिबे चेके दें एक इतुरन दे मी प्रोग्राम के इतुरन अळमें दे मिहार इतने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुळवाला फुरी एने मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम त मी मे सेमेस्टर हास कोंग इन्नाने दे प्रोग्राम में मिहारो ए मास्टर्स इन काउंसलिंग प्रोग्राम मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ते मिगे तेरे मास्टर्स इन अने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की हाइब्रिड कोंग ने वेन एक माने की ऑनलाइन कोंग विस हम हे देने ये मी प्रोग्राम दें माने विला कॉलेज वडन विस हम हे देने दे मी मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की 1 ईयर के प्रोग्राम है दें अने मूलिंग आ दे प्रोग्राम दिवेहि राज्य विस आप दे प्रोग्राम है मी वर्ब गिन बेफलो हितारा अने हम को बाबाए मिगे अने गोता डिफरेंस के नोनी हम तफात मी होननी दे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स मी तैयार वने माने की कॉम्बे साइकोलॉजी बैकग्राउंड नोने डिग्री यंग इन्ना कशनो जे ने कम को मिसाल का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नोने हम हेम फील्ड को मिस मैनेजमेंट दायरा विस कोरिया दा बेण मी बोर्डिंग एचआर रिलेटेड एकम को एस पीपल सेंटर्ड को हम साइकोलॉजिकल इश्यूज नोने हम अने हेम बोनेंजा मी वर्क प्लेस का मी हुनंग उलेम फसे हन नोने हम वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन दास्कुरा कोचिंग मेंटरिंग then assessments HR me interview process me kahal kan teta war boda vesanana degi tere ege iturung den hama workplace mental health ves hama kodina desen de leadership me huri ha kan teta ka kiyaso me haru ejiyama wargina confident akom ves me benu ve talent waki haasa talenten hunna kuje kyage hunna hunaraye me kahale kan tetan identify kurum me den haasa ko me masters in organizational psychology arang haasa kan teta den hama egota masters in counseling program balanyama de me counseling naki ware hendaira hama me setup ek work koran jehene ki me clinical setup ek work koran jehene den tafata ki clinical psychologist unna me yani counselors tafata ki ए काउंसिलर्स असेसमेंट एनु हदाने एकम को देन हुरी हुरी हा थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से हदाने हेमा एकला वर्गिन फार नॉट हुरी हा बेफुन बेनवन कोम्हेने असेसमेंट हादा कशे एकम को बेनवन वाहक दक्कादन हम आ कुद इश्यूज अवे सुन्नाने यू माइट वांट ए पर्सपेक्टिव बेनो वाने देन बाय फार वरा हा स्पीकिंग और दैट में वजिबा गोलेरस नुनियम आम दिरुमग बेनो वान बाय फार different opinion ne nuniyam different opinion ka barabar hen gotaka timanne me hiwa gennun hen gotaka visasuga so war boda guidance buying astuga counselors kolene mega then me armen e kan me
program rawa finna mi program ki 2 years ke program de masters in counseling program ki එහෙම මේ course kuriya dairuka mi kina totibe fulun ami erawaf meti mi hamai kani kala minna mi academic bag kani to kuriya dannama eya ekika mi amali tajriba libene kala gotakatto kina to kuriya mi counseling program ges masters ges de program ges sarming ge hunnan internship la man himene gota den ek terega by then armen gina fara ganna kodina kisa wazifa wadigen nuniyamu එක වසිෆාය වන්නන් තයාරව තිබේ කුදින් සෝ එහෙම ජාමු අනේ එකති එකුදින් organizational psychology के वजह में सेटअप केस वर्क करे वेन एकम को एक विस्नन जे कांत तंग हुन्नानी psychological perspective नुनी एंगल दोंग एकुदिन तंकोले बोडा विस्नन जे दें एक तेरे कैपस्टोन प्रोजेक्ट नुनी हम डिसर्टेशन ने हदा गोते दें काउंसलिंग के वजह हम काउंसलिंग के सेटअप का वर्क करो नुनी हम क्लाइंट्स ना गए गम विसा में तरफ फुर्तम प्रोग्रेशन एक होता दान के सो एकुदिन स्किल बिल्ड वा रखूं एकुदिन क्लाइंट्स हम अंडर सुपरविजन ना गाने की दें මේ program එකකී allied health में हम approval देवा for program था हमें वो MQM में हम approval देवा for program तभी मां तार में मेगी इतुरा में हम में बालानी मीडिया हर सर में के कोडिंग दे में मलेशिया वेस ततर कोरी मास्टर्स को देनिंग हम इतुरा तजरिबा होदन हम एगो तार में एक फुर्सत लिबे वर में बालानी එහෙන් ගාම් තක වෙස් කෙන්දේ වේත so that they get an exposure then asluga meegen armene media haro kudinge feedback kon दिवोने दे अरमन्ने की असो दिवेही राज्य के हुस दिवेही गिना फारा उड़ेंदे तो डाइवर्स में हर मलेशिया काल तनक दिया मेवावत की डाइवर्स कुदिना विस्ति मावे काउंसलिंग के विसे के डाइवर्सिटी इगे इश्यूज तबस कोडकोन तफात में हर दिवेही वी मारमेना गैगड का अंदाजा करे वेन मिखाल then me issues me ekam ko it's a very different setup so mikahal exposure is tar me balama ha bidane ki hum ko me har kus ek exposure leve to noni am berum befulun gen skin nama vese දැන් ආමකත කමිගත මේ මති තවලීම කුජ්ජා වන්නේරු මේ ෆුරතම් ෆෂාගනර අම තවලීමි මේ සර්ටිෆිකේටෙන් හොදමා එක එක මේ හුරි ෆුර්සත බලාන කියලා තමයි වසීෆාගේ ෆුර්සත බලාර මේ දායරයන් කියවන් රාජ්‍යයක කොන්කල් ෆුර්සත කෙතෝ හිරි මේ then bachelor's program ha bachelor's vejjam de me har armenge gagankan 80% of students second year ni meru tibeni employed kon den ase ekudin ama basic jobs me furtama degree level ge hama komme job komme specially dan komme psychology related den by kudin work kurahama beno ve clinical setups ka misalakan assistant ege gotu gavis noni ame setup hinga ke ves padadam ves ame gotu tajriba kolan den ege fahum by kudin mob ves kore eki ase mi anne undergrad hadaira war boda ves exploring phase එක මේ ඔලෙනි කියෙන් ඒ අර මේ කියවා දෙර social psychology cognitive psychology මේ ගොතන් අස කියවා දෙර කුදින් අනේ එබ විස්නා දෙ masters level ග කොන්කමෙත් කුරානේ එකම කෙමි හොන් එකුදින් අදි විස්නා ඒගේ ඉතර තිමන්න මෙන්නන් අසුග කියවරකුන් හේචි දසේ මේ real life ක මිචි apply කුරන් ගේනිකේ so workplace කම කොම්මේ work කිස් අරුන් බොනානි මේ undergrad psychology හදා ෆොරි කුජ කුජාම කොම අස job එක විස් fit වානේ ඒ එකුදින් අවරගින කන්තත වරගින angle තකුන් ගෙන ඒ organizational මෙහර psychology ඉන්නානේ personality ඉන්නානේ हम यानी हम पुनन्यामो मी adult aging development එම එක ගින දෙම් වර ගින කුදින් අල්මෙන්ගේ එබ උලේ हम सरकारोगे तंता हासको मी gender ministry नोनियम family welfare मिकाला तंता गेस police का वेसमा एम बार बोडवेस एकी दायरा तक के बोले दे हम मी काउंसलिंग में जब हम काउंसलिंग फील्ड का तावले दे पॉलिसी लेवल के विस कोने वर्क करे हम देन मी फमिहार ऑलमेन नंग मौदमात लिफवागोत वेजियाम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हदायगिन हम वर स्पेसिफिकली एबोरे मिहारो बाइंग यानी मगम तक युलान कोरार ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी मास्टर्स सिंग इज यानी रिलेवेंट नोनियामो यानी बेनु हिफेने ये एकोत बेसे बहुर हम मी स्पेसिफाई कोला फाउना එහෙම මේ වගුත බලාරම රාජ්‍ය වර මුහිම දායරායක මේ දායරායක කින තොමි කියවෑදේ මේ lecturer inna den mi kiyoma mi beenumwa awasilatta kamikankan me honnane almenge ane degree level ga degree ya kiyawa dene huri ha be funna kivis minimum criteria ka almenge masters onnam wane degree ya kiyawa de komme lecturer ke veste almenge in house kommes miharu 2 PhDs by PhD be from with some degree vis ke wade one day masters level gar me badani wara boda vis extra PhD neti am wara boda vis field experience huriyamo
එකනේ මාස්ටර්ස් ලෙවල් දෙන් එහෙන්නුනියා මම අර මම PhD නුනියා රාජෙන් බේරු ප්‍රොෆෙසර්ස් හාසකෝ මේ يعني කවුන්සිලින් දායරෙන් අර මම රාජෙන් බේරු මේ يعني lecturers mi gennani ham experience මේ එකේ හාසකෝ මැලේසියා lecturers නුනියා ඉන්දියාගේ ham PhD holders professors mi gennani أول شكرا يا نشيدة